Pa evo, nakon, kao što si rekao, nikad dužih priprema i velike pauze, nakon jedne neuspješne godine, mislim da smo odlično radili ove pripreme i da sa puno nestrpljenja čekamo ovu prvu utakmicu kako bi dokazali da se u fudbalu dešavaju i takve stvari, da jedna godina može da bude samo jedan loši pokazatelj možda nekih stvari koje se dešavaju u klubu, ali evo, sada je to sve iza nas i jedva čekamo sa velikim nestrpljenjem čekamo tu utakmicu u ponedjeljak da pokažemo naše pravo stanje. Da kažem, u odnosu na prošlu godinu mogu da kažem da smo se dosta i podmladili, dosta smo ekipu promijenili, došli su neki novi mladi igrači koji su pokazali da imaju kvalitet i da su opravdano tu. I eto, nadamo se da će taj sklop iskustva i mladosti donijeti rezultate u narednoj sezoni. Sigurno da se radi o jednoj kvalitetnoj ekipi, pogotovo nakon svih pojačanja koje su doveli. Jednostavno, to je šampionska ekipa od prošle godine sa malo odlazaka ili možda čak i niko nije otišao, nisam siguran. I mislim da su ove godine još jači. I evo, imali su taj takmičarski ritam, imaju takmičarski ritam već 4 utakmice, međutim nisu pokazali pozitivan rezultat, ali sigurno da to u jednu ruku njima donosi prednost, a isto tako mi pokušavamo da iskoristimo taj njihov negativan niz i kao što sam rekao, da čekamo tu prvu utakmicu sa velikim nestrpljenjem da pokažemo da se budućnost vratila na prave staze. Mislim do sada da imamo dobar međusoban odnos, pogotovo sa njima tamo, da možda i u nekim lošim situacijama kada bi se mi nalazili, da smo opet znali da izvučemo pozitivan rezultat u Nikšiću. Tako da mislim da je to neka naša prednost i kažem, eto, možda te 4 utakmice negativan njihov niz, a mi opet sa velikim nestrpljenjem dočekujemo tu prvu utakmicu.